Ner malaken yam kana diala content barwai ne bakalingwa sma kanor online TV channel. Nama kepa alakel mila educational ki mederling. Bana racha ka kwita bande ngai. Tabande ngai ka duo badan en che kuma espelayo che ban pinkaje. Ki tabande ngai duo badan en che nuere shagalwa kaje. Bana jome bana jeling kel gorno jin bijitu kan lera me ka kwita bande ngai. Banti diala content lat koruden bana kalat ka kwide. Tin sha gwarpin Shimatin konti lade lahen. Biajo me biajeling kata dan len ngwaneje rei wich ka South Sudan. Bia mudilung biajeling kamde kene Dr. Riek Machar. Taban de ngai kene Dr. Riek Machar no angu melari kamdien. Bana jo me bana jeling ogwa. Gore no jin bijanwa kanasi kokien. Ko de nedi kokien de kan mandan lero de kanaling katung na internas bane lere me ki mtuogani e history ba bane jeling kel kajan lere mene chuja puru jen ojin bijanwa kanasi kokien tin kon tin ko Nuer online TV channel bane jo me bane je chuling kel ka do badan endong de kon ngai ka kwi taban de ngai taban de ngai dab ka je karon kiskel widu kurbangwan widu jandan dich ka kereal jala do ka Sudan nyen gwad da an dabjetin dabje ke 1950 ka village mutual ke kereal doran chal ke unit state in wale ala kereal chal unit state re doan wore tabande ngai e unwara ka jikan sub group kanwar enono gwada me ka jom chalat wajena ran lek Nuer jen gwada anti tinba ban jome ban jelingo gwa ka do bandan en cha jome cha jalat ke jam tabande ngai a politician ke siasin rewi ka South Sudan mangai ke en ideal ngai ke je ko jen a kwer medit michirwech ban jeling ka jen lere me ke liu tuge ko bi mandan le roda bi jangach karon kiz ne raw with the well bakel la 2016 ron kinera with the well bakel awoka ron kinera with the jandang raw shwata bande ngai shwaja kwan ala first vice president ala dung South Sudan first vice president shwagwa Dr. Riek Machar shwaja gwal meche kor mi dicha talk rei wich kajuba kam deni Dr. Riek Machar kene deni kirma yadit ana mo twoge ke 2016 Riek mone ron kine dang redu wal bakel jene chire ke twogo je gwade cha Dr. Riek Machar cha je jojrar e deni SSPD South Sudan People Defense Force la deni kirma yadit kene deni Uganda People Defense Force ke join military machar yaleka ko ba Dr. Riek Machar ba janak me chaje joerar shwa shwa tabande ngai shwa ja kwan ko gwada Dr. Riek Machar gwe ke jenu bikur borode chu kapchong mecha tabande ngai mecha ja kwan ki mecha Dr. Riek Machar chaje joj no cha Dr. Riek Machar chaje de la gor anwari mecha je shunak ki mitega michi tuoka jagwase dane tina korkon wenamo korche ditalong change jino dong de Dr. Riek Machar dare survive ki dare tegan gwase dan no ko wen gwase dan cha deni Uganda la deni Uganda People Defense Force kene deni South Sudan People Defense Force ken dial chaka lat ko mo no gwan matagan simnitin ke helicopteri boke Dr. Riek Machar kene dije dane jelkeje karen yale tungwana long karen yale toto changa jino dong da kene chicken Dr. Riek Machar chicken anak gwade dan me chikor me je toga je ke 2016 no gwi ken odong ba Dr. Riek Machar ba je jach de dial te konte dwaike shukor mo shu tetena long no chukan gijino ba Dr. Riek Machar ba je nak an wana mo chu Dr. Riek Machar shu kan ashanga do mo tot mi shejaj pele do mi shejaj ko gwase dan e jelle keje chade kelio chaje wol kor alo boka je ka deti dit kana neti de inde kon jelga kel ka boka je kare ni albo katela do mi shejaj shanga matot shanga me chade ne ka shaka nak re kormo
ka duob mishala do sharia leka Kiir mayadit kenetin kon tin cha Dr. Macha je betray shirke Dr. shirke Taban Deng keneti ko kenan konti loke Dr. Riek Machar chungod ba alo telerik michitwo ka Dr. Riek Machar en wena mone no angud kana kwan ala kwer rawde en Taban Deng no ka gwase dan ka ron kin dan raw wide wel bakel ajara me dan e lan mal kam SPLIO jen la delegate do kene ko kien en o ba mal ba jen on kam SPLIO kene Kiir mayadit no do no on plan e dan ci kana olat kene Kiir a plan mi shine ndi al shegay mo changa jeno dong de vice president men cha ko la vice president ke Taban Deng daro do ri Dr. Riek Machar ke bon mi chete dor mi chuch ka kwala gore jeno ba mal ba jenong chu ken chu gore jeno ba Dr. Riek Machar ba je dil na kare kor mon ke 2016 karwan kin dangra wi do wel ngwan we karwan kin dangra wel baken ron kin dangra wel bakel Taban Deng jen a queer key minister of mining gwade da ne chaja kwanten cha kwanya la minister of mining queer damni ki queer kwagnetin content je ka pinten je kot ka chak no shit kemin rolten content pin ajala queer ne gwase ba South Sudan kula kam independent ki South Sudan independent no me ngoda kan South Sudan kan independent kan je je Taban Deng a governor ka Unity state a queer midida long ka Unity state Taban Deng aram tie ke long ke Dr. Riek Machar lo mar ke Dr. Riek Machar de lare no ko ke nichang la kana jalkel ke senior member ki a queer midida long ka kume SPLIO Sudan People Liberation Army ke Sudan People Liberation movement in a position ping Dr. Riek Machar jena senior member mangat ke long re kume ka ron kina dang re dwel bakel shuka dak pin kana Dr. Riek Machar ko che Dr. Riek Machar che je betray ke che je la de jek che roda mat kene kume Kiir mayadit manak nen wari no ke che roda mat ke kume jani ko ba gwa Dr. Riek Machar ba jakan na mane plan machalat me kwai kamanda na le roda tin me cha Dr. Riek Machar cha chu joire wich chwaje chu kam kom Dr. Riek Machar ka chwaje jako bela first by president ka ron kina dang re dwel bakel jen dobe dane jek Taban Deng vice president kalat karaj mishala no chikana lat kapin ki kan ngach no chu Dr. Riek Machar chu roda chu bar re wiki juba ka showe ne ka wi Congo chu joret ne ka South Africa en wena mogwade jelatin ke lu chemelin kona no cha Taban cha jago bela first vice president ka gwa Dr. Riek Machar gwa dane wona ka mi boke Dr. Riek Machar tin re duar ka wuda ka Congo ko gike jeno ba janak ba wuda shalga me Taban Deng ba shu gor ka dobe dane shikan lat ke je ajen dak Taban pin kana Dr. Riek Machar no kan karodian le nyok milin karodian ko Taban gor jeno de Dr. Riek Machar de janak der gwa Dr. Riek Machar der je chukan ki de shu gore je na me arwan mi shikana mat pin kana wuda shalka me Kiir mayadit no ci Dr. Riek Machar ci chu kana lu ere kurma ka tenjen ko tenjen ke de ni chop ke kidur ku dang de korodian ere kore dan de indi kidur ku de kala 1300 sold the korodian kenite content wankur te cha tandien te chop ke handwe ni sha kan gwade dan to kotin ka presidential palace ka plan dan inshallah da Kiir mayadit kana netin content kelkaja chu Taban Deng chu mat kene Kiir mayadit don wanamo ko che de lo ka kuma SPLIO ka she Dr. Riek Machar che je betray no che gore jen wo de Dr. Riek Machar de janak no che de lo dorba chu join ni Kiir mayadit ko be jalwak ko be Nuer be kanak na me plan Machar alaka kuma Kiir mayadit ke Taban Deng do be ko ngai Taban Deng ke je shala de no che kuma yo che jakatelot ko che kuma yo che je weekend along ko jena ramadi de long mangat ke long re kuma ke SPLIO me dane che jen jene to ngwana long chaga yoy karoda kel chene to ngwana long chaga jako bika rodien dak
no ka shu liam di long chu to gon gwas mo ko te gane di shunkel ka Taban Deng gai gane di shunkel ka dak reng ma char ngwa de dan chirek chu to ka je no am plan me kwai ka je plan mi char le ka kuma ke mi yadit ko be kuma spela yo be jaddak ala kuma mintin Nuer to wan tikitin ko kuma me chara dung Nuer ko jen cha kai dor ko gwa de dan na kan Nuer je ka 2013 me cha mal cha de blat ke 2014 15 to 16 me ba kulore which ka juba no chwa gu jeno dong chamal chaben no ka jene dane shi Dr. Machar che chwa je Ramadan la leader dung aspela ayo no ka kan senior members tin continent Taban Deng gai tetin do no Taban Deng gai gule ka plan kan gwasmo chala de ne rame yer mal Taban Deng gai ke 2016 ko mi kan Taban Deng gai kan gwa Dr. Machar kan je kan bena la first vice president chala de no mal mo dar chub gwadda ka jo dane chala chajalat bane international community ngo de mala mo darben duno me chi Taban Deng gai chala first vice president ka gwa Dr. Machar chwa mala mo chwa ji nyoko mo kwaje delay ashang me chala kwar ala ka gwa Dr. Machar kan mal kan ben chu kor chu ngod ba ka mi we ka wonyam ashang me cha Dr. Machar ba chajala yen ba ka South Africa gwa de dana chikin mi yadi choro linka kwar South Africa ngoda betala mal me chibanan wena mo mena me chikana gujano ba nyong na mal ba nyoko lene ke 2018 karon kina dangro di jandangro gwasa mene chwa Taban Deng gai chwa je sanction akume USA na me ron 2020 cha je sanction ke cha je kapchong cha kwa ka dial cha kapchong cha lugo no jen bajal ka do budan lugo jen wo bajal ka je wajen cha duir tun wan kan long cha kala wajen cha na cha kanak wala rana yena no ka cha jabulun ba gwa dan tirantin ba da kwich wari ga dire da ne ce kulalat wajen charamla lawyer na ka human right lawyer wajen ce janak ka jo da na shalat wa be jiyen ka bi batta gwa da na titin cha jabe ngaje na mo na me jo mu chala da ji human right jen do be da na kwaya la sanction ga je kuma US United States ko cha gu jen o jen ce dortin wan ce jalat she human right violation che jalaran Taban Deng gai ajen do be dan e chaje chu sanction ke je dio je chine tun wan chikan ngaje na me ka me dan shora lat no ko je na wache ne wan che ganak ka che ne wan che gadak cha chu gorno baje sanction ti jo me chaje la ne ka gwase dan ka je na gwa mo ngoda vice president che remen ngai kona ko Taban Deng gai ne me dan cha ko la vice president ke 2016 chu man ta mo ngoda vice president rai which ka juba no Taban Deng gai chala do laro da wuja kabon tin kon ki party ne misha ngaje no party na mo tele muto kaje ki party na mo cha do dan dong da wukel kaje misha jalat ajan do dan ko kin yadi ko jale join kaje no ka jo dan chalat kwana na me kwana jeling ka ko ran misha lat ka kor gwa de paiwe ajan gwa de pai Dr. Machar pai yenane gwa misha je jaktene kin yadi cha jak ka warap we ka United State no jo we dan cha jak je ti ka message mi cha jugo no jin bi jo la dan winimi cha jugo no ne jumna na ne go Dr. Machar cha je yen ko ngoda mal jathen ci Taban Deng gai chana cha go jugo no ne cha go jugo no yen Dr. Machar chelo no cha yen mal chelo no cha 2018 peace agreement cha je yen rama yan ke Dr. Machar munyo den wo ne Taban Deng gai nyire Dr. Machar gur jeno Dr. Machar de jenak cha Dr. Machar cha jede ne chang Machar Dr. Machar cha yen temere wi ka juba cha dir ke Dr. Machar ka nge je gwano mitte mi to ka Dr. Machar ngoda ba kim yadi dar wo ka je ba ko mi wun wera la tok de je nyok mo kwa je target akir mi yadi no shit ka plan dan kana lat ko dong de je no ko nwere jo me agenda ni link ka Taban Deng gai ka te dialde konte chudien lat ka shude ta yedan e chanwari chega jako ba kana kaje ke che involve ba kata da na kanwere ke je rona me ron kin dang ro jan dang ro die je me na kanwere men ta me jang ku me SSPDF so Sudan People Defense Force tel mi Taban Deng gai malar kanang nwere na ka gad na ka men na ka ke bugo ka kren yale sanga dor ka jeno ajene vice president na me beje long kwale kuje no me o na ka netin kon tinte ka penal kwa jele kwich kone ko na ka te cha na galong kanetin kon tin la Nasir la Nasir County ke Ulang County we ka Fangak County kan gwada ti ka gwata ci na ci ka lutin a can a tukda kana kap kel kanetin kon tin chun kel ke kirmi ya de tera mi ci jowde shimintup liuna ni shanga nono ka jeno kwar midit re wi ka juba ala first vice president kenge ka je no jene Nuer ka je position mo ka shonware
led wake up ne itinat ngai na ne tin kontin yar kanwari ajan jodana gode lar yak kwita bande ngai biya takamal